Yada se yamu akwa baby Adom TV Badwam dwumade no so ne ade awrade ase so de ahye na watch fufrom na ode ahye juoda fufrom nso ti awrade ohwe ye so weekend ni mu nyina bibia nsie no ohwe nso na watch mu ene day ti yamu ache yamu akwa ba stations ne do so nso de bibia Adom TV ne danti eda se pa muka hunti awrade me ahode me etime sorry ede ba me incoming in said any baby o ko gina de nanso baby be so a wan so be frɛ no ono abo Benjamin Asante da ko wa che fie ni o me be do akwa da bi na me so kwa me ni ha because na me du soro ho kra aha nti mo ache mo akwa be me joso na bi aboko oh na so vem no form e mada yiro ho ase ko bi ya hawadwen kakra hu yes da me ye na kofi betima kai sa anwum ya mama mo mai munsem nye wa hia sem na eno na wo yo man pa u ka sa eno na wo yo do odo ma o mai eno wara na ye hwehwe odo ma o mai eno ne ya mo mpa ma Ghana ba jo bi a obi so o kaka akra katewani na jaka nim katewani na jaka nim ya mo mpa esa nimdi a me man ni ntino o na me jo o bo mpa akra ka o twika katewani Utimoto so a katewani boy na wa wie a na bonzi wa katewani amanyame nkonkwa ya adwuma mpa katewani ne mompa e Mr. Ofagana ko nyame anim very important we are just a minute prayer baby ya bedu no ye gina enkwantanan tie ye gina enkwantanan agi nyame nye nipa because utie nyame asem kenkan nyame asem a o se ohina koma edonu nyame tie wangaze dani pansem ejo onu ne chinchim no ko ba bia onu nyame ope ye politicians ya hemfo ye centralfo ye nyina no edanyame nsem sei ti ba bia nyame pese ekono onu a na shepu saa na ekosa tie gina kwantanan na saa kwantanan na ya begina no se ya mfa ya hoode ni etumi ni enyansa nyina anto nchen na yanka nchire nyame se baabi a yedu no this obem ye ni be da tete ye ho so no na ebia de embassy be hu de embassy e bete no na AC e Ghana ba ko pe o e Ghana ba ko pe de man ye fa bibia adameka ebi makopie wo framantem ebi makopie wo nzima ebi fra Asante akopie wo tifi mantem awade ya adwuma ya ana ya manchire ho emfa obi fra Asante na busuafo nyina ya agwonafo che namfo abaye abusua obi fra anguna na ninuanom nyina ba fantifo ti misremo de ye ka de ye tworo anamo aye tu yen kan hu se de ye bia na de asomdwe ebeba embuto te bibi wa bazo de so na me pesa me mo me so pani Reverend Benjamin Tita baso kwasia de bia ya bompa e mo me kwasia de bia kwasia de so tete Reverend Benjamin Tete yes Ringway Gospel yes Center ya de so for tete nyame sha twampa ye na sa ye nim sa asori ahodo ni mosque ahodo nyina mo ye ba mo mi empagya mu if they wonim de boni for be so ye e ka boni for ne nko an nka agiagu we ma na de bi yesemo ya asumdue man yesemo ya asumdue man sa de no ye mfa ye bibia protect sa de no because the boni for nje che ye no oboje nim say ya akakete to ne bro na se bibia no bi oba so ndo one maso be sesi obekum no ase no wa wie bibia and sorry we are working ebi ebe yo obi se bi a obi be free baby na aba yen ya nkasa because betimi aba be hye mu bi mu ya nkasa na o de aye bibi na o kasa bi ehun se kasa ehun nti ya nkasa na ji moja hwego no bi akotwe sekan no bi akotwe dua ebi mu nam ne masa n bi hye wo mu esro ye nyusu as a scapegoat ye nyusu o kasa ya kasa ebre wo mi o kasa o fa di ya tem unya be man chen obi a o nkwa de unya na fa hye trim misremo amu giri se mu de mo so be ma no ebi maada no misrew ye mpese ye be ye mfa to hunti ne ye anope misre se
onyame nkan nyina ya koma ye ma reason and prevail answer that reason be prevail so no kredie eye key asisi enye se wasum da ho ne ye bo wa yam bia eya cha ade bia obi ase ndi empanyfo no ye sremo efiri ajaje for so e ba ye bra shebedwa meko wona ebuman eko opposition eko central for e ba o manim fo ankasa ade hye o manim asem ye tiawa ye ma no kure ye no kure kan nya ba bia ejira nti ne ka no kure ba enye yesu ni ye ban because untimi nka se ne aka say atade o man hini hye eye blue ade chi a na brekro na otwa ho bae na o se atade ye green wiase ewusa sa the same person won call be bia wa na ba na ba tro report atade ye blue obia so agia to say ye blue afere utwa ho ba ye yakodi di bae na atade man hwani yo say ye green where's happening to memfo nyina wo say we kontompo ni timisre o si obanyansafo biribia da ebe koso abu ni be because kana sempe na asem na esi di yabu ba no pay yabu ba no pay ya da nyame ase nenra weekend no Saturday no say provisional results number ABC enkoda no bia yade ebi nso gusi we dem say awofo no embo obna kese say dodo na body by ene say bi mu ntime nko like weekend no time be buy ye no just say wo da ho apese wo di ekọ and you go be MTN e buy no the band ma Mr. Obo me provisions and by this time ending of this month I think omuko school just saying no unim so ba chiro we ko anya sa fa na wa prepare dada so until the ebeka be school oh yes and it's say we prepare because free brow exams ni wie ye no ano no one start na niema bi a wo hia bi e general niema bi na oto na kakra and they say so ka so kwa akoto bi a ne boy ye bedin because be a rush it is by this time niema bi petty niema bi na za wonya nto na afa na akoto dia wa so be so na to so ba je e we all kwa SHS won to niema na dia me sa wa so be da chop boss sa niema we mu say yes o to gu won to niema to buru nya niema akoda school fees school on to on to is what to buru nya tade ti by this time say ni nyina no are ready my yade bompaye say e be reflect na ba ku bi na pende ba ku bi creative art wo say wo hopi ichino kakra ba wa I don't know just say no ye nya omo be kire nti we wadaro ma on say omo trend so hwe no ye bie tu mu ma bi mu be kasa ni ade ye hwe say wo manya net say so ho ha so baby awo bia no na afia ka no ya wodi kai waso tire say so hwe no aba provisional aba enti baby abutu bia no wo provision te sen ana fe wo ho boa so te sen nya fe na biri bia da abebo bra na aba no ma ya de mawuo na no ma de bia de mu ye din ene se de bia so ade eche unyini e planning so ati ase misra wa ti frɛ na ono ye nhye resource no de na te sen untimi nkaze unya wo be ka ayi wa wo be wu de meyo 03 What okay, what about meyo 030221701702703703 03 if you omo nya ya awofo no so a ye benya 59 49 na ya be gina TV ni radio so me ba no modern pa wa pa 49 pa so school akaka krebi ko nya 50 49 radio we mo we radio we mo ampa nti ya ba time no se de omo ye nso hwe mo frɛ ye encourage wo mo bompa ye nyame adomaba e ba ye na te say na de na wo ye because by this time e say dwa no wadi dada school no so kocha wunim de obachu so ye nti wo hwe ni grade na by this time movie na ko hwe mentwen yes an kwani bi su ebri no ana fe so awofo so wo ye de asa na brabote nye ma nyina na omode bo bitima di mo ni pa edu sa abra no mo hia ye support ye ya man bi ni mo a esi nto kakra be ba mo nkrata ho enya afi na obedie udie budo do sika bi ho ye kan unkokra jai won na be to so bie we na wo kanyina na akikira eboa na da na pampem sa onamana yes the LCBA no ye da na se dodo na afem kuma bi na aka na omomodin boy bi esi nto kakra ba no ka chenza abrabo na ye bo no wa hwe ase enne no nkyere se waka ho sa abodi abaso koso abodi ano pe ye mo ache mo akwaba ya media ba fia ene o mai enti we obakotro bia na
me pacho Nyankopɔn Adom pacho no passing so de nyame ase na abasobode no ho e de ma me rira me ne wo akola no e ko tum se je afia obo baba so a enje se wajimi o ba me timi ni de wajimi akoso ai de bibio sa majuma ai basa ni de dem timi bibi ni bi support ba no sa mi shoda bi wada ho po chuma no afre opi o mi so me hu na pa che nya le ka kre bi ko eso di oba ne di oba na eje no papa ya di de bi oba e feri I was surprised ma podin so ti asome kana prayer bo se ni kun ani asono ni ko opoku bi di opoku but abode na no bia de frame okay your team can do support the abode na ka me boba na ba so papa ya na boni din so papa boni din ma boni fe genetete o fra o achi moda mo chimni ba o achi moda ho na me free genetete na men ka di ka se Nyankopon insha no insha emenya so lumba ka o se ya mu insha ma sa nyame insha ma enkanka gana ma yada se opi ana opoku nyame insha abode yada se papa nti onso betimi afra baso obana ya dio wanya dio shenim crying said the kwabna kano because o safe no don't worry ebi e ho na anya yi hwe obi o ho no asa wa hyase no unzo onya de ba so otimi sete na wo ma na adwene ye focus wa fo na pass o mo ko de ti o kire wafo enkwani bi su kwabna no me frɛ me baba akubo su mensu anya hwe wo next one no yere wo ho e wo ho we na anya yi o kan no wo na brabo na obonu de okui sana etie me yanko man kind ho man kind lembele anope ye mo ache mo akwaba yo me jonso awu se ye bo ma ba so sa wani aja na fa wani amira o me de bia o ya mi adum ba jo bia e boko o de nyame ase miliona onu so wie na me yanka ban so mo awie mo nyina paase good o mo nyina paase ye bo nyame mpa ye se o mo fa sa amfa nkoko wie university so ba try exams na uni atre na so paase a uni sika kwa bu tia kwa obi tena kwa ko body atre na so tie bo mpa ye se o mo paase o mo ko so am paase na Nyankopon so mi o mo adwum e da mo ase pa enso ye da se papa ti me sra mo ye gusu e kai mo about time no nadwoi ye no ntam kototo because say ni mani nyina ba be kosoro because hu be ye den ntu won se ba bia ba kokko nya bie no na no bo no kwabra ni bia to so nya kuoko ntade yi ntade ne ntuma yi twa no ebe we ne mo hom so kakra you know bibia cannot be blamed on God wow ko to ne ma do bar because ku no so no ana aban so nya ade what be that so ye tuma 3 weeks so wo ye ko se wa yi ofa yi oyonko bia yi wo betwa ntuma different ti tre na men say alaji wo so alaji no fe mo ache mo akwaba oh mini be fi nyame ka wona o ma hin ho no pe nyame hira be bre savana region ko ma yeso ho puno yo ma mi kro woni say yo ma me o fi puno na papa fi bo ya be kaza si yo ma mi kro yeso ho puno small play abujira ko ne MP o hase nyame hira na education me mbanta fo mo nyina kobi nyame hira de mo ata Jano patuma fo nyame hira be se de mo de gana tuma ko mo na ka sancho fo bia timi di sadia mo ye di ma o mainga na ka gana be fa tuma fa gana be te abuchi mai mu aduma be fo nyame hira mo ko no ata nyame hira de se min ma na min tade ko me to de chwa kola na aduma fe mo ma mo ka sa ma kama ko no be ba nyame hira mo ne be fia tene bra ebre no ndi ya ba ko so paper be mi no bi undi ya yanso center for na ba ko pass ba ko feel no dia dio we ya de krokro hwan okay so by bomb pie the way am ba as twins no mu bi anso nya double sa well some how do to do double cutting about majority minority mentina ye ni mo am no but the new publisher say MPP still majority as court stops Babin from sacking 4 MPs any matters of paying the wakano menka is hard drink because na mo social media time no breno e bia na ni team pon ye papa ba brena o de kasa asem no Kenya nyoma bebre ya home so ka ye nhwe na healing no take place but so also about to be through for you know cry bia na nya sambo no kan ye it's just a video no no chire mu se sebi e sense o esa ni paninti
ana ne di wo ba bia na akora mfa wanfa inti epacho and we are friend and two wanda so for be our church members na sisia na e ba na die mo no so kosi na so for me so si there be we dey besu and two wa it two wa to boss it yonko ho a to boss so ti nsem nyina e majority minority sa na ekosa ti nyame adom so ochena nyame de beche na afi ahwe de eko na mnim se bambo mu so o magiri mu wo ho dada ti ma ye mu se so nya se no bibia be kama reason will prevail oh yes enti awie wo de bon krata no akeju na be sports what you say dey on you live for marketing manager sa pepepe man reflect sa because ono emi higher no anya homaso bebe nyame de ni free ni bebe ode na eko ni ntina e say reflect wo na brabo mu sa e de ni free ni bebe ode na eko no na won se nipa bia appreciation kabna wa ha na de mamia on se obeka ma na ya na mtimu ya mede na aka nyame zo ompe bakeju amama no should go white in and crown too reflective sa manenye monya akwabna ai nipa nchen we so nim keju oba ode agudie mo nsam na oba na fe wiki mu nyina so miscarriage oba fefuro no wapon miscarriage e hadwe po bia pon be 3-4 times e hadwe ye bedi hu nkomo na wotwe mu nyina nti mo fidie no nkoso na ha na fe sister Sandy aba e de ahosepe no abro na nkomo ahodo bi nso ebeba semidi kanso wo ho na fe pensem mu ato asokoso mo fidie na Adom TV fi se wazoye edase